الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد, mahuli mga katimang huran na muhakam Islam, insyaallah sugpatan tain pangadjian nato kitab Bulughul Maram sarta nalilay nato na nakaw nakyatagnan in hatungod sin kasutsihan tahara sarta nasabot tain mga hadith amin manunjuki pa aturan sin pag-aib. Hindi nga mga hadis sumunod batsaon na to. Namun din kan Abdullah ibn Zaid ibn Asim fi sifati al-wudu'i qal wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbar, muttafaqun alayh. Fi lafdhin lahumā bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu. In hadis ini muttafaqun alaih, hadithun sahih. Ulang labing maknanya dengan Abdullah ibn Zaid ibn Asim sabut niya in sifat sin pag-ail sin Rasul sallallahu alaihi wasallam law niya siya po sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in uniya fa aqbala biyadayhi wa adbar. Atin maksud din di sin fa aqbala biyadayhi wa adbar naling haunahan lima niya yaon akbal tiagnaan niya rin di haunahan sarta hindi na isang hataykod harap paunahan haunahan harap pataykod siya po niya damikian ng hataykod harap pa unahan intanda niya nasabot ha dukay laban bada'a bimuqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada minhu. Tiagnaan niya min muqaddami ra'sih amin di long ta amin last tuwan sinamin long ta normal buhok sin daw kana suway kitan mapaham aturan sin bagay bang di na ha amin long ta buhok at wakan hao tagnaan mo hamuin panagnaan tiuwan sin buhok amin normal buhok sin daw sa babaw mga tao mga malaas na yon tabiya in buhok nila yan tumag na mga hagitong na sabi sinamin lang dawayron na buhok haunahan kanin bagyanon ta rin di amin normal buhok sin daw rin tagnan harap madto sa puhon harap pa amin taikod yaon uus ibalik na isa pa amin haulo tiagnan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yato sibat bagkail bang mamot na pa amin magsapusin demikian kirawayat Abdullah ibn Am fi sifat al-wudu qala lawniya thumma masaha bi ra'sihi wa adkhala isba'ihi as-sabahatayn fi udhunayhi wa masaha bi ibhamayhi zahira udhunayhi. Demikian lang sin Rasulullah kaya bitahi Abdullah ibn Am mahuli lang niya siya po sin Rasulullah in uniya ang panapiaso dinamin usbo amunin usba'ini pamin long da taingan niya pagubos wa mahsaha bi ibhamayhi zahira udunay in zahira udunay amunay na hatay kud sintay nga tain at inintudlo bangkaw magsapu mo na magsapu na kaw maripaw sapuhon mo madto dendi harap pa taykod musibalik tamari pagubos continue patay nga pasuron tay namin tudlo tay ni ano antay na lawom pagusin namin bakul lima tay ni sabden diha tay kudsin amuin kwanta tay nga tayaw bihanti naturan sin nung ta pag-ail bang magot na papagsapu sin buhok iwan sinamin tay ngayaw na unuin makawa tarin diha hadis ini mga katimang huran in hadis ini manunjo kisin in pagsapu hao marra wahida faqat makaminsan sadya
So, kaya ba ita dito, wa masaha bi ra'si. Wala na iyan, 3 marat. Biya sila min kay walang long ta paghuhugasan, aun haduhul sinkabdangan nila, wa ghasala wajhahu 3 marat. Nagkato. Ada po ninamuin long ta pag sa pupa uyon, wala iyan, makato. Sa makaminsan sad. Naam. Maita, sababing pagsapo ini, akhafu minal ghusli. Insini, o akhafu minal ghusl. Makaan siya ding hamin maghukas. Piyagaan siya sinsyara. Piyagaan siya hantang iban sinahabilangan. Demikian ti'alilan ini mga ulama bang maita in pag inamin pag-ailong tabang mabut pa amuin maita sa buhon bukon hukasan. Para halong ting kaibanan aailan, inaturan subay si hukasan. Sabang maripao, may ta subay sadya sa buhan. Yalong si mga ulama, dahil nga mga dalil, ba't sabab, ang kanyad to pasapun sa din takhfifan lang. Pagpakaan sabab, dito masyak ka. Masyak ka rin to, at niya biya, hikasigpit ka to, tanyo. Sabab, imagine nyo na sadya mga katimang horan, bang sa upama, basaon in buhok. Basaonin buhok si magsasambayang na nagtutuo na kita madugatan alam si masjid biya mangidagbus aturun nagtutuo kita nawabasa ng badjuta sinamin tuwik magtuling ha amin utayaon ito na sabi ito sa si masyakka inyad to pasapuhan sadya so pagka amin pagsapu sadya inamin tiyo kila daimdi na hangkan may ita makaminsan so, in maksud ipagpaluhay bukon siya lang ta Yahunit sinsyara. Amo yan mga kataymang hora. Yadto nasabot si mga ulama. So yung mga sugurin. Bang sa upama, inag-ailyaon, hiukasan niya kaari, inamin niya, wala niya siya po. Pangasub, inyadto tayo maun ba sinsyara, impag-ailya, tawakan di. Hukasan, ang kaiwanan, patunguron sa dyan, inamin niya pagripo. Hukasan, madto biya kantang mamayro, yaon, wala nga siya po niya. Pangasub, sahiin pag-ail niya ato akan baktan na doon nahin mo na muna ayat na sabot suway pasapuhan wamsahu biruusikum sapuhin yung inamin uni nasabot dito mas at niya pagsapo bukon amin wagsilo bukon pahuwasan so dengan sabi nilong si mga tama apabila yukasan min wala mo kari siyapuhan, sinin nasabot pasapuan, batalin bag, ayil mo. Sababin bagay liniding ha mga ibadat. Tiap-tiap siya ibadat, in siya tumindog ha uno-uno na dalil. Ding ha Quran, iban sin hadith. Sabab ina ibadat, tau kifiya long si mga ulama. At niya, di kauman jari maghinang-hinang, ba't malinggan, subay tumindog ha dalil, ding ha Quran, iban sin hadith, sin jungjungan ta Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Nin nasabot mas sapuhan bukon siya hukasan. Dahil sabi ito, pawila hiukasan niya, wala niya siyapuhan, di tayo maunin pag-ail niya. Ada bulong si mga ulama, bangso pa mahiukasan niya, niya, ubos, ampa niya, piyalaway madto in lima niya, dahing hao. Piyalaway niya, inamin lima niya, dahing hao. Nanong si mga ulama, inyad to, tayma sumagawa bukon siya lawi afdan. May ita siya matayma. Sa mablong niya, kiyanganan siya nagsapo sabab piyala misan niya long niya hiukasan, piyala bay niya ilima niya maddo, paunya bihan siya po, kanganan da siya. Almasho, amo sa din in basa-basa yad damin paghukas, ziyada, tayo nga pagsapo. So tayma siya sa bukon siya long niya, lawi afdan. Gaman miyakro sa tayma sabab sin kiyanganan nalabay niya yung lima niya madto in siya nagkapagsap sa bangwala niya nalabay madto yung lima niya sa hiukasan inyadto di tayo maunin pag-ail niya na demikian manunjokin hadis ini sinamin sipat sinamin pagsapo tagnaan ding hapanagnaan amuin long ta sinamuin mukaddam ra's amuin dendi lang si mga ulama, amuin panagnaan, tiubuan sin buhok, amuin normal buhok sin tao. Dahil di, sambil pa amuin lang ta.
mawut pa amin masok pa muli po kay ini. Inamuin taikod ni. Diyan na sinsambat. Ang kanag ko amuin iyan normal buhok sin tao. Panagnaan tiubuan sin normal buhok tao. Sin tao. Sabab yan sambat. O mga tao amuin tabiya. Sin nasabot ko kain na. Amuin wayron na buhok. Sin haunahan sin o nila. Tumagnain buhok nila. Hatungan na sin o nila. Nabuko ni maksud din dito sa dyan nila amuin tagnaan yung pag-ail hatungaan sinuo nila sabab yaon doon timagnain buhok sinuo nila bukod sa dito ra hamuin long ta panagnaan harap paunahan kana normal buhok sin tao dito nila sa puno dumisan wayron buhok dito sabab asal day sabi na sabot haayat bukon buhok wamsahu bi ruusikum dengan sabi ito din tagnan sa milbatay ko. Kumusiyad ko pagkabot batay ko, balikon na isa paamin haunon niya tiyagnaan. Amuyan in aturan sin pagsapo bang mawot na paamin ko. Na. Ada pun in pagbalik yadto in pagbalik bukun niya itong bima na long ta amuin nakarwa long ta siyapuhan. Sabab inyad to bialik sa Jasin Rosalam, bukod niya ito nagbalik siya ding hapanagnaan. Sa ding unahan, mari pataykod, ding hataykod, madto pa. Bukod niya ito lang ta mabilang, atin niya nakarwa siya puan sa nakaminsan na. Ayun. Damikyan lang sin Ibnul Qayyim, kitab niya, Zadul Ma'ad, as-sahih annahu لم يكرر صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بل كان إذا كرر غسل الأعداء أفرد مسح الرأس ولم يصح عنه خلافه البت. لو ابن القيم كتاب زاد المعاد إن صحيح إن رسول صلى الله عليه وسلم ولا نيا bialik balikan in pagsapu doon haunia wa niya bialikan mana nakaminsan sa siya bang siya mga hapaghukas balikan niya yamin in paghukas sin kay manan long tahuhukasan pero bang dito na hao nakaminsan na mayroon hadis sahih na mayta sinamuin makasulang handang sin pagsapu ini nasabuti Ibnul Qayyim wa qala kana sallallahu alaihi wasallam yamsahu ra'sahu kullahu wa lam yasihha anhu fi hadithin wahid annahu iktasara ala mashi ba'di ra'sihi albat. Demikian siunuan sin Ibnul Qayyim rahimahullah ingkaunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pagsapuhon din unya katan katiluaran sin uyaon hatas sarta wayron lang ni hadis amuin sahih na mayta misandag kuman hambok hadis amuin piupok sa sin Rasul sallam tiupot sa din pagsapu niya hakaywanan pansin mayroon hadis na nakawaita amin piupok atau akan tiupot sin Rasul sallam in paghugas sinamin niya atau akan pagsapu sin niya hakaywanan sa hakata long si maulama bang so pa mayroon long tabuhok niya atau akan biya at maksud din mayroon buhok di na pagtubuan buhok atau akan long ta biya bagongan niya inamuin buhok hao niya dunay ni fala yustahab lahur rad hangkan in mga ulama may tayad do nasabot din di sin Rasul sallam bang siya magsapu harap pa ding hapanagnaan sinu harap pa taykod ding hataykod na sa harap pa unan sabab yung buhok tay ni bang tasapuhon madto harap pa ding haunan harap pa taykod at inya masapu tay na mo haunahan katan sin buhok ta pagbalik ta ding hataykod harap pa unahan na isab amuin taykod na isab sin buhok ta ding kasapuhan amuyan dahil sa babini pabila wayron buhok sin tao tawakan nagpabawong wala na siyon natin suway pahiwalik sa wayron na paidda wayron na buhok amuin sapuhon niya amuyan. Demikian in hadis si Abdullah bin Umar manunjuki in pagsapusin dua taingan niya ini ni lamod siya ha pagsapusin
Demikian insipat pagsapusin dua tay ngayon, biasin namin kita niyo kain pasulon indua tudlo ini balon sinamuin amin konsintay nga ini behan lanuan niya pagubos inamuin bakul lima niya gua isang tay nga lanuan. Nah, demikian in pagsapusin dua tay nga ini nasabot farman sinallahu ta'ala wamsahu biruusikum sapuhin niyo in uniyo. Wadhalika anna al-udhunain dakhilatan fi musamma ar-ra's syar'an. Pagkainhayat na dinasabot sapuhin uniyo na intay nga ini indo atay nga nagasud siya hamuingan sinlong tauyo na syara iban haluka iban sinaurf sabang masabotin automatic makasud dito inamintay nga makasud dito. فالأمر بمسح الرأس في الآية أمر بمسحهما in pardakan hipasapuin urendi inyanto dakan daisab hipasapuin dua ting hangkan na ding mga sunnah in sapuhan inamuin tay nga tayon in dua tay nga sin tubig amuin bakas mo piagsapu habuhok mo di na kau kumawa tubig dugaing ding hamin tubig bakas mo piagsapu haom hatinya continuous pagka mo yan sin tubig tinya hi sabulak mo yan at tawagan badbaran mo yan in lima mo ipanlik mo yung tubig ang pamuhisa po pa buhok madtubian usintay nga tayo kuda sa paunahan continue sambil batay nga ay bima na hangka amuin sa pura at ka hangka kawa mo rasin tubig pialik mo yan to inamuin bakas mo piyag sa buha tay nga iban sinamin hao ati niya di na ko long taday nga mga sunna di na ko kumawa balik tubig puas ding hamin tubig piyag sa buong paom magminsan na sadda amoy ato yung sunna in hikmat may nasabot din di tiaksis in udhunain in duatay nga damikyan amin sa puhon bukom yasing kaywanan long tapart sin bagailan hukasan sa intay nga pasapuhon sabab supaya masampurna inamuin kasutsihan doon haday ngayon lahir iban sin batin niya sarta makakuha din doon hatay nga in mga pardusahan amuin nahinang sintay nga ding ha mga magdungog sindi mapatut durungugon yan na sin magdungog ko sin bisara puting magdungog ko sin bisara fitna sin limot sin longta kalangan sin music ini yan sabiad to bangkaw mag-ail ang pamuna sa puin tayo nga mo yun inya tumataktak makadidto in pardusahan mo biya day sabsi namin kaywanan long the part ailan makadidto hatu sin tubig hipag-ail mo indo sa nahinang mo sa impyagyan din di amin do sa siwi-siwi iyan amin mapakpak niya ada pun indo sa rakula na subayra pagtawbatan sinamin tawbat mattan na damikyan nasabot day sab inamuin lang ta pagsapu ini hatay nga hadis al-udhunan min ar-ra's inamin dua tay nga ini ding siya ha parchin ding siya ha parchin yato matarang na sinamin intay nga ini long ta ding ha mga sasapuhan siya na damikyan aun khilaf si mga ulama hatungod sinamin mashur ra's sa sumagawa na itipak sila itipak in mga madahib in mga imma sinin pagsapu sinamin uyaon dengha furudil wudu dengha mga fardu ailan sarta insyar inamin lang taaturan sa puhon siya katan adapun wakhtalafu fi wujubi mashihi kulli na khilaf lang sila di hamin kawajib sa puhon siya katan wajib suwaytod sa puhon katan sabab muna na naitibak sila in sini
subay sapuhon. Sarta yung pagsapu sinamin ding hamin fardu ailan. Amo na sadya nakhilap sila unuin fardu dito at akan wajib dito. Subay katan artinya subay katan yung masapu na inbabano sin Abu Hanifa iban sin Imam Syafi'i ila jawaz mashi ba'dihi li'annahu sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa masaha ala nasiyatihi. Inbabano sin Abu Hanifa Imam Syafi'i jiyari nila sa puhunin kaiwanan part sinamin sadya bukun katan jari nila in kaiwanan sabab lang niya kaya riwayat in Rasul sallallahu alaihi wasallam maka siya nag-ail siya po niya inamin ala nasiyati amin hatungod sa jasin umbun-umbunan niya ini. Naam. Wa dhahaba al-Imam Malik wal Imam Ahmad ila wujubi mashihi kulli. Adapun impapano si Imam Malik iban si Imam Ahmad in wajib subay ini sa puhon kata. Biya na sinasabot hamuin fi'il sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hamang hadis sahih iban hadis hasan. Na tiyali ka ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah law niya lam yunkil an ahad o lam yunkal an ahad annahu sallallahu alaihi wasallam iqtasara ala mashi ba'd ar-ra's. Mayroon lang nga mga kiyawita hamog din nga mga sahabat in Rasul sallallahu alaihi wasallam iqtasara ala mashi ba'd ar-ra's. Tiyupot niya sadya in pagsapo kaywanan amin ra's kaywanan Demikian lang Ibnul Qayyim lam yasih anhu hadithun wahid annahu iqtasara ala mashi ba'd ar-ra's albatta. Wayrun lang niya biya mga hadis sahih na may misanda kuman hambok hadis but in Rasul sallallahu alaihi wasallam tiyupot niya sadya atau kan piupok niya sadya in pagsapo hakaymanan sinamin unya yaon. Kana nasabot nila informan sin Allah Ta'ala wamsahu biruusikum sapuhin niyo inamin uniyo wal ba la tadullu ala mashil ba'd in ba harful ba din yamin bi ruusikum harful ba bukunin biya in magmaana siya rin nilong niya bat sapuhan sa jengkaybanan sabab in maana rin li annaha lil ilsaq in amin maana simba rin lil ilsaq amuin iparagpak maddu paamuin wa man dhanna annaha litab'id faqad akhta ala a'immatil lughah manglong isisin naghuna-huna but in ba'din litab'id tinya magmaana siya kaiwanan sadya na bunar tuod na sa siya sarta siya niya in mga a'immatul lughah tinya mga long tamaingat bahasa Arab lughah nahu at niya biyakan din mystic niya yung mga ulama ul-lughah. Amini in papano sin long Imam Malik iban sin Imam Ahmad. Dapunin kained tu biya sin papano Abu Hanifa Imam Syafi'i na jiyari nila in kaywanan sa babimba long nila litab'id. Kaywanan sad. Adapun awni ni long takaul sin maulama hatungod sin hadis piag dalil sin long ta Syafi'iyah amin siya puhan niya sadya in long ta tungod sin umbun-umbunan niya inyad dulong niya hawak to in Rasul sallam na mamakay sinamuin sulban hataas yaon tiyatabunan nabihan sarta siya po niya inamin umbun-umbunan sarta liatag niya inamin sulban niya amin imaman niya yaon liatag nabanglong niya taga imama makadjari sa puhon inamin long ta kaiwanan part sinaumbun-umbunan na hinang sin Rasul sallam sumagawa liyapay sin Rasul sallam inamin long ta taas sinamin imama niya yaon so biya niya nalong yan nasa po inamin katang na demikian inamuin long ta nasabot din di Ibnul Qayyim amin nasabot tagkain kasi sambat inamin pagsapo sarta amin sapun siya katan amuini in makusog dalil iban amuini in mga bangkita uning kahadis-hadisan asahur riwayat aminin biya mga sahih ding mga
riwayat hatungod sin pagsapu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hamin buhok. Naam. Mamasa kita dukaing hadis din kan Abi Hurairah qala niya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha ahadukum min manamihi falyastanthir thalasan fa inna syaitan yabitu ala khayshumihi. Muttafaqun alaihi in hadis. Pabila magkabati inhang katawaring kaniyo ding hakatukan niya na subay siya mag-istinthar salasan. In-istinthar ini ubos mo lang ta hanggiton in tubig sabab di ka makapag-istinsar bang di mo hilabay istinsyak. In-istinsyak hang humanggit ko tubig palom sin ilong ubos isunganay sa bintubig yan tuning ha ilong pagwawon istinsar yan. Pabila long niya makabati inhang katawaring kanyo ding hakatukan niya subay siya nung mag-istinsar salasan at niya basuran niya pus ang panyahiso ngayon tubig makatu fa inna syaitan yabitu ala khayshumi. Munarto din syaitan na maghanti o waktu magtug dito hamin laom sinamin ilong niya yaon. In kalima yabit long si maulama ding habata yabitu baytuta ay adrakahu al-layl wa qadahu. Amuin yawutan siya dum serta yusal niya in longta katibuhusan sin dum yaon sibu da siya natug ataw kan wala natug. Magmana siya bat. Sin syaitan dito si halom sin amuin ilong sin natutug waktu sin dum bang siya matug. Uno yung makawata hadis ini. In makawata, muna-muna, manunjokin hadis ini sin syara. Inamin, masud kita tubig bang kita makawati, serta hisungata makatu. Sabab may ta, aminin, lang dalil hadis amin biasa ta, hindoon. Biyanin sambat, di ko makapag, amin sunga, bang di ko mag-istinsyak, pasuran mo tubig pa ilong, ang pamisunga. Salta nasabot na hindi in naumul layl. Doom at wakan tug hawak turom. Sababing pagtug nagkadari magtug kita adlaw at wakan doom. Sa in hadis ini manunjoki hapagtug ha waktu doom. Unin dalil sa ramsin lapal amin ba yabitu. Yabitu in pag-usalon siya ini ha waktu doom. Fa innal baytuta la takunu illa min nawmil layl. Sababin baytu ta pagtawon pagtug ha kalima baytu ta di siya maon wat maringkan hamin pagtug dum siya sababin dum ini ini biya mga ghalib majority waktu hi pagtutug iban sini paghali sarta malang kumin katilungbusan sinamuin dum yaon iban lang ta tug malukay na sarta may tayo to bahuwasan inamuin lom sin ilong tabang tamakabati dahil hakatukan nasabot di hadis in ta'lil, in reason, in syaitan dito siya magtug mamutang-mutang halom ilong sintaw hawak to natutog sindom nalong hikadi iyad yahtamil ayakuna ala hakikati niya possible lang niya at niya in pagtug paghanti sin syaitan halom ilong sintaw hawak to natutog sindom ala hakikati atinya hakikat to dyan to hakikat to inamin magsud madto in syaitan sabab in ilong ini hambuk siya ding hamanga lunghag launta hawaran si manusia hajasan si manusia amin makasud madtin uno-uno na kaya sabi ini hangkan in bang kita amin karoon mangyawan ng simbahasa. Di nga mga syara, in patabunan in sumud bang kita mangyawan, bang kita di mga karoon, supaya di sumudin syaitan. Di sumudin syaitan. Yan to nasabot, hadukaing hadis. At in syaitan, ini magsud pabaran sintaw. Ang biyadi sa sinamin hadis ini, pag kain ilong, hamok siya mga lunghag, susuran palom sin jasad, dito maghandi, magtugin syaitan, alam sinilong. So manjari long sin possible long ikadi damok di mga ulama in
ala hakikat at hakikat tud maghanti doon ng syaitan. Demikian inamin lang ta paghali ta ding syaitanin. Manunjokin hadis suway kita artinya humali ding mga syaitan. Sabab yung syaitan ini mabaya tud siya amuin mamarinta hana kapu Adam hadiin din na tarika. Hadiin din na biya mga tiranan kabayan niya. Hanggang naon waktu maglaway siya sambil ato kan mag-agad siya, magdagan siya haduko sinamuin tao hajasad. Naam, bang siya mawaya biya laungun atau akan biya mga mangdil siya kamudaratan hambuk tao yaw. Atau akan larakun niya in pag-ibadat sintaw. Bihani nakal sinamin syaitan in. Naam, hanggang na subay kita biya mga maanib hakakay ng syaitan serta aplayun tayin uno-uno na advice ka to syara supaya makalipuas kita dengan syaitan. Siyusiin makalipuas dengan syaitan namun ay mangayo tabang fa Allah Ta'ala magpatilun fa Allah dengan hakangian sin syaitan. In mga hukuman biha ini kaya baita in syaitan magtugha halom ilong sintaw in wajib habar iman at tasdik bihawat taslim. In wajib ka to ada kalabya onding ha mga makatali uy lang mo biya din yadto pagtuglong mo yung syaitan halom ilong sintao biya long impossible ada kalaom mga makatali bihad iban on sadya magtali bihad to. So imbar iman impanindog simbar iman ha mga long tabay tabihay ini in wajib hataon na mamaratsaya munnalun niya bang matan to imbay ta yung sahih. Na in hadis ini muttafaqun alaih. Kaya baita sin Bukhari iban sin Muslim. Dahil mga amuin sa sahih hadis. Impyag riwayat sin doa ini. So dahil sa timbar iman, pabila baita imbayta yung sahih, subay tuod siya magkahagad, iban at taslim. Pagbalila siya, sinamuin imbayta yung matan. Walau lam yudrik kayfiyataha. Bisan di niya kaingatan, di niya abutan sin panghati niya inhantang. Biya rin lang yung pagtug sin syaitan dito. Di, way na ito biya mga panglamod-lamod ta rito sa tupot na sa dyan kita, mamarat siya hauno-uno biyayta. Sababin kita mano siya ini na biyabaitaan kita sin Allah Ta'ala hatungod sin ilmu karil kato wa ma'utitum minal ilm illa kalila. Iban wayroon kamu karihilan ilmu dahil mga ilmu buat malingkan tiyo dah kalila ala sigatil mubalagh nakalando in katiyo sin ilmu kyarihil katu sin Allah subhanahu wa ta'ala limiti din panghati tayo na sabab in syaitan dahil mga alam ghaibi dahil mga alam biyaban jari sin Allah gaib siya certain mga syaitan ini dahil mga lianat sin Allah subhanahu wa ta'ala in sila ini panubo sin iblis la'natullahi alaih na manjari sila magpasaro pa manusia manjari sila magpakita manjari di sabab in syaitan matan in siyaun manatsatha manusia. Nah, so ada pun imbiya mga activities nila ini kataan simbiya mga hinang syaitan na wala atau di tetu amin kakausan ingaton iban wala piya ingat ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala. Misan sa namin hadis in syaitan magdagan haduko sin tao mo biya din yung pagdagan yan din kita mamarat siya na sadya sin in syaitan magdagan siya haduk bang siya manat siya tamanus siya ada po din hantang bang biya din yung pagdagan niya halam sin duko mo biya rin baha inya tuwairon na panglamod-lamod ta dito so biya na siya sambat in syaitan aun biya mga gaus nila dihil kanila sinotala makakaos sila huminang sinamin uno-uno na hakadar lang tabi utang sa jaysab kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kanaman jari sila magpasalupa dagbus manusia amurain dagbus sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hindi nila kakausan paragbuson. Nah, so amo yan mga katay manghuran in lang ta
ding mga hadis ang kanalong sin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah in paghukaslong niya sin 5 sabot tim pagsabaon day sa hadis dugain bang kita makawati ding hakatukan di hipasud inamin limit 5 tayon pa amin paglulunan tubig gantay pagsutsi hadi ta pagkahukasan in 5 tayon may ta magsawab damig biya day sabsin ini amin papag sungahon kita sinamin long ta hailong tayaon suran tubig sungan puas makawati ding hadom minta lilong Ibn Taymiyyah sabab sininyon kaya sampigan siya sin syaitan sabab sin hadis amin halima bi anna ahadukum la yadri ayna batat yadu in hambog ding ganyo di niya gingatan how no nagkatugi na muin 5 niya yaon so kan Ibn Taymiyyah tialil niya biada sinamin hailong ini yan tilong kaya sampigan sin syaitan niya sabihin amoy nilong in wajib hukasan amoy in wajib may ta siya wajib lang ta pahukasan na ang tawakan sabab may ta siya pahukasan so matarang na katutan niyo mga katimang horan damikyan ding ha mga piyagdalil si mga kaiwanan ulama in hadisin man yara uslan najas thalasa marrat pangasubo bang sa pamaon najis hauno-uno na makapila tayon hukasan supaya jarihon in paghukas pagsutsitahan najis kaiwanan kiyawa nila inamin dalil inamin hadis ini pagka nasagbot mag-istinsar makatu supaya amin maigin syaitan iman na sinlumiyaon yagdalil nila ini hapag hukas lang niya sin najis suway resab makatu amo na sadyeng kay manan ulama tinya siyabot nila tawag kami yarayad nila sabab inasabot din nilong niya bang hamagtugdom inamin pasuran tuwig ang papasungan makatu ada po yung pagtug-adlaw na wala kaya baita so bukun lang yung matarang iwan di kapag dalil in paghukas sin najis suway makatu biya sin ini sa babaong dalil do ka sahi al-iktifa bi ghaslatin wahida amin mamarahina kaminsan hukasan in uno najis bang man maig inamin baran sin najis bang man maig inamin najis yun uno na mga lantay ataw kan uno na malchimbay tabihan bang man may gamit din siya nabang sa pamadi may subay makamataw na diin na imbiya mga taod sin bilangan sin bagukas bang man siya maig except sa jembiya najasatul kalb nito masabot tarabya din in paglano bang sa pamakyadilatan kaya butangan najis siniro in unom na panyapsing kita insyaallah murah-murahan ka sugpatan na to in pangadyan sin kita niyo ha si manawalik insyaallah demikian yari pagkita niyo ha aturan sinamin pag-ail before bang insyaallah maubos na to sumod kita niyo pa amin kitabus sala pagsambayang pa tugtubon na mo dito in kabtangan sin kami wa qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.